Sanibonani bantu bakithi, siphinde sihlangane njalo futhi kuhlelweni lakithi olumnandiyo Ezakithi ku Ezakithi TV, igama ngumtaka Moyo Cruise. Sibonge kakhulu bantu benkosi. Uthando lwenu liyakhanya lukhulu impela. Incwadi ziyavela siyabonga kakhulu bantu, kodwa ke kukhona okuncane njengani kuyahlupha ke lapho. Akusibo bonke abalama phone number ami, so abanengi sisuka sibese sixoxa kakhulu ku WhatsApp more than ngapha ku Facebook, ofuthi sesivalela abanye abantu ngaphandle. So please bantu benkosi, ngicela ukuthi laphana sikulungise whatever comment ngokuhle ngokubi, ngicela ukuthi ukufake lapha ku Facebook ukuze labo abanye bangavaleleki phandle, ngoba abanye bagcina bethu khona bona baswele ukuthi bangakhuluma bathini ngapi. Ikanti ke i-platform yona le siyenzele ukuthi sixoxe sibonisane ngento zakithi khonapha. That's Ezakithi Facebook page, Ezakithi YouTube channel, yakuthola konke lokho Ezakithi TV. Namhlanje sakuthuthi ngithi siqale i-culture entsha, brand new from the box. Phela lapha sokuyo le new normal ukuthi sitshone sivalelwe ezindlini njengenkukhu. Into eyenzakalayo abantu bakithi ukuthi izinto aseyikufana njengezolo. Lockdown le ibuye itshintsha yonke into ngeke uyadu yazi ngakhona akuseyi kuba ngayo. So asiqaleni i-culture entsha, and I'm giving you bantu bakithi i-challenge endinikeza yona le. Mina namhlanje I want ukuthi ngithi ngiyabonga, kumbe ngithi siyabonga, angazi ukuthi ngizokubeka ngithini. Sibonge abantu bakithi abenza imisebenzi emihle besaphila, singalindi ukuthi baze bafe, ngoba into esijwayeleke kakhulu kwakhona sibonga umuntu esefile. Sibonga umuntu ngoba akasekho emhlabeni. Uzezwa njani ukuthi ubeqhakathekile empilweni yethu? So namhlanje ngithi appreciation indoda yakondlovu. Allen indoda for umsebenzi awenze emphakathini wakithi ever since lo it's my choice, lingathi ngilikhethele. So awungitshela ukuthi abantu abakucabangayo ngo-Allen kodwa okungasi Allen. One, I heard about romance. So to Allen uthanda abafazi. Babuza abafazi bakho ngobathanda ngoba bonke ngethuba. But now, yeah, yizo lezi zinto abantu ababengazazi ngo-Allen. Yize sengizizile ukuthi kodwa zenzeka. So wena ongakwenza kuphela ukuthi now comment lawe ngomuntu appreciateayo umsebenzi awenzileyo emphakathini wakithi ever since. So yena uAllen, why ngithi Allen? Asambeni phela bophasa sambeni bafana. Hlezi luke kahle sishona lesi sabamncane. Usithi yichayi. Ngibheka iminyaka ayispende ku industry, ngibheke i-contribution aseyenzile ku industry. Usengumzali ku industry now ngoba ulabantwana ngathi phose abanengi kakhulu, hayi ngokubazala kwesintweni, kubazala emculweni. You'll find oBonzo, Chabuda, oMangena, the list is endless. Imsebenzi yakhe Vivian, uyabona into esifanda lezo na. So ngithi ndoda Allen, ngiyabonga mfowethu ngokuthi usebenzile wasenza lathi saba ngabantu, lathi masithi uyasirepresenta singabantu bakithi. So ngithi thumb up mfowethu, ungakhathali. Angifuni ukuthi ngize ngulinde uzufe ukuthi ngikubonge ukuthi umsebenzi owenzayo muhle. So bantu bakithi nayi ingqobe sokukini uAllen indoda nabo mama akuyixazulule lapho wethu. No, uAllen indoda nabomama ayikho into embi phakathi kwaAllen nabomama. Abomama ngabangani bethu la uyazi siyabathanda kakhulu, angeke sikwazi ukuphila ngaphandle kwabomama, sibathanda kakhulu. Kodwa ke siyabasebenzisa phela kwezinye indawo ukuthi kube nemali
but ayikho into embi esilwayo labo mama. Umama sibathanda kakhulu. Itsho kanjani? Yes. Swakula ngicabanga. Ayikho into embi labo mama. Serious. Suka nje sibasebenzise lathi lapha ukuze sikwazi ukufika lapha nje yabo.